November ni nga zirtop ni ani a INP mizo channel clear tu te chibai le vek ule kan channel min hlut saka min lo thir sak thina wangin in za chunga kan loma kan channel atanga news kan ti chuang ang te hi tha in ti chuan min lo share sak ve thin don nia tun trumpo Myanmaram chung mun ranga chanchin langsar zual voina kan mu thei ang kan an ti chuak le a clear tu te na top thlengin min lo thlir sak le don nia November ni nga tukin khan mindat le matupi inkara nimina anin dona mun vela khan terrorist sipai te chuan silayan pongka le chiam nia soyani a naktuk November ni ruka khi chuan mindat township huam chunga khalaya zangni somsari le palina terrorist sipai te chet vel na bula thingtlang khuwa zong chuan an omna chu san fel vek turin voin khan thu pe kan dong tabok hetianga khuwa chu san tura anti na chan hi CDF te ne na tangtlangin CDF te ne na report an peruthin nia an ngai wang ni inan soya matupia tanga kal chuak ta terrorist sipai ten kongpui dunga khuwa an suwa samle an roktak zela wangin helai vela thingtlang mi zong chu mani nei anga terrorist sipai do ve turin anin buat sai mek nia soi ani boka chin state chim lama hian indona anasadon ni na lang nimin pi atanga nimin lam thlenga indona kal zela terrorist sipai somthum chuang an thi to ani chin state tan hian na sataka tong trai anga yang nimin tuk lam kha kan ko le kale inkar kongpui dunga khuwa chong khuwa nat chong le nat myong lam kha an boi viu maya sipai pu an thi nem le ni kha nizan khan terrorist sipai tele an lam tang piuso thi pol te chu mando khuwa lutin in an rok chhun zom le bok mando hi helai kongpui dunga om ve tho chin mi te om na khuwa ani khomi te nan soidan chuan terrorist te hi motor som nei le pakua ne nan luta tukin November ninga jinglamda rukle chanve chhovel thlenga hriat thei dana chuan terrorist te chuan in som pakhat an rok to a bike pani smartphone pani sumfayan cheng noi ko chuang le thil danglak thaya piang an la ni nan soi Sakain region chong u township a suihle khuwa November ninga tukin khan motor pani le bike mangin sipayan lut vele boka silayan metpuak ngal thuai mai ni inan soya sipai te hian civil thua manin bel hlom nia soi ani bok chotianga silai ri ne na khuan lu chilawangin suihle khomi te po rama an tlan chiani in tan luin khet news chuan soya man an omem inan suwa samem ti ang chiero thu chiang zok ngai chan me kani engwanga lut nge ti hriat chian omlo ma se nimin lama an khobula maitel to wara chiat wanga ni mai thei ani tukin khan Sakain region ta se khopuya high school bula duty terrorist sipai te omna boma puak vele boka bom pu nu chuan terrorist te chuan silayan tongpong me vele remote mai boka chutianga omzenei lova silayan ka awangin mezin cho anti chu aluwa an kafwa aboral mezin cho hian fanu kum ni mi akal sanani Sakain region huam chung tho kolin township a tongmo khuwa November ni thum chonulam khan terrorist sipayan luta high school zirtir tu uwe min tu ku ong chi luin le ku ong nine win le ku cholin ong tetelin mi panga an kap hlum ni in khitit media chuan voin khan soibok Sakain region mongyua khopuya industrial zone lama nimen pia November ni thum khan terrorist lam bom kam anra fu palawangin thalai mi pathum an lo thito bokani Paku region a hian November ti thum khan dai u khopuya bomapuaka chuwangin terrorist lam chuan mi som pathum manin an soisana sale hlea anzinga pakhat kuwana min anti chu adin muna thata lo hle nia soi ania tin November ni li nimin khan midang pani an man bel le bokani Makui region Yisa Chu township Yile Chu na hian nizandar kuwa vel khan Yisa Chu PDF 10 terrorist sipayan bom le boka
terrorist lammi pahnih an thi ni in voin khan an soi Mandalay khopui Mahaomi Township tan hliat mo tlak lama nimin November nili tlai khan in zachunga ho tuatana an ruat umiu nain anti kumsom nga le pathum mi chu tu tenemo an kap hlum vele a hei hi Mandalay GZP te malak na ni in DVB chuan a soyani Mandalay region muku khopui tlak lama tukindar riat vel khan bom thian fai turakal terrorist sipai motor pahnih chu PDF lamin an lo bom le a motor pakhat chu an bom chengei ni in mita mutu pakhat chuan a soya motora chuang sipai te poin hliam an tuar ni in an soi atibok November nili nimin tu po khan yisa chu township huam chunga hian terrorist sipai motor an lo lambun to bokani tin voin chhun lai vel khan Mandalay khopui Mahaomi Township a lungluzor nabula pomapuak le boka helaya bompuak hi tun nen hena voili na anita nimina helai vela bompuak khan sipai pakhat le police pakhat an thi to ani Mandalay region muko khopui tlak lam pin ulin nai lama terrorist sipai duty te chu voin chomadar som le minute somli le panga khan bom manga be an nia sipai pakhat athibok Rengun khopui Mayankung Township le Kamayu Township lama tukin khan bompuak soitur om le bok Kamayu Township a hian Rengun University omna lam pi rota KBZ main office bula tukindar kwa vel khan bomapuak phota Mayankung Township lama chuan Min Dama Road Suikaba compound chunga KBZ ATM muna tukindar kwa vel thau khana puak boka hliam tuaran omlo nia soyania ATM kholero a chhne hleni tukina helai mun nia bompuak hi KBZ bank omna ve ani nimin November nili tlai khan Rengun khopui Laintaya Township a pan line leibula terrorist lamin bike le mi veiwa kan cheka man po an nei nol nia soyani a chutia mian chan lai chuan dingro u kantia an ding du lo ti in mian kap le a mi pathum an kap fuwa chung zinga pakhat phei chu anun na ader thong ta hle ni in tukin khan an soi November ni khata tanga sikul lu tan tur ti ania ramchung mun sang saka sikul lu tero an tam lo hle ni sikul lu hi atha lo ti lam ni lovin sipai opna noya sikul lu kan du lo ti in revolution boy pui tu te chuan an ti chho ta zela ti om tak po niang hetiang ania wangin zirtir tu te tan po ahim lo chho vele hle don ani November ninga tukindar kwa vel po khan Rengun khopui North Ukalapa Township tu Dama Road le Noini Road into na nan CDM High School zirtir tu pakhat chu an kap hlum le top mayani do hla tan anti ania sikul kal turatek sia chuan don lai takin apuma voili an kapa damno in an panpui mek lain kong laka aboral ta ani nepi do khopuya om sipailal tak zinga pasari lai chu an tlan vele tange nge ni in voin khan Myanmaram chung social media trend khat chuan an soya hei hi ani nge yem ti ero kan soi chiangam chialova sipailal deu chin tlan chuak ta hi za somnga chuangan om to nge maya sipai naran mi puilama pakai ta hi sang zanga chuangan om to boka police tenen traffic lam nen an zawai hian sanga chuangan tlin to an ringani voina an soi hi tu te nge an ni ti chiang taka soilan ala omlova tin han soilan mai chi ani lo ve hrim boka thuthang dik ani ibei sei phot tengu tanin tari region na the way Guerrilla Revolutionary Force DGRF anti te chuan terrorist sipai te motor rual bom nenan lo bei vele a terrorist lammi pasari an thia midang so men hliaman tuar ni in nimin tlai khan an soya terrorist an lo bom ni tak hi chu nimin pia November ni thum khan ani an ni lama thi le hliam tuar an omlo ni in an soi bok KNU lampoin October thachung an chet dan tlang pui an ron update theita a an che thle ni na langa alom om hle ni indona voice ni le somsari le panga an machona terrorist sipai zani chuang an suat ani
an soidan chuan KNU Brigade 5 ramchan chunga terrorist sipai te le KNLA nam sipai te hi October thachung khan voizani le somsari le panga zet anin ka pa terrorist lamatangin sipai zani le somsari le pakhat thi in midang hliam tur hi zani le somruk le paruk an an tiani October thachung khan Brigade 1 ramchan tatung district a indona voisomli le pasari Brigade 2 ramchan tongu district huam chunga voinga Brigade 3 ramchan nyonglepin district a voiruk Brigade 5 te ramchan phabun mutro district lama voizani le pali Brigade 6 ramchan dupalaya district lama voisom pathum indona chuaka October thachunga indona hian KNLA le KNDO lama tangin mi pahni bauralin midang som ni inhliaman tuar ve bokani tin terrorist te hi anlam tang BGF tenan pui bom boka indona thita te zinga BGF battalion commander pakhat lieutenant commander pakhat antel bokani voina po suiku township te yisachu lama te PDF te le terrorist sipai te anin kap le ti hriatania captain pakhat telen terrorist lammi pariat lai a helama po hian an thiani November ninga tukindar sari vel khan Kachin State Suiku Township terrorist sipai te le KIA battalion plina sipai te anin kap vele a terrorist lamatangin an captain telin sipai pathum le police pahni an thi ni in KIA lam chuan an soya Karenni State Phekung lampo November ninga tukin khanan buaitan le a gong i le setdo khoche vela indona chuak na sale hle nia soi ani a chanchin kalme kania wangin chiangzo ken chanchin an update hun kan ngai chang zel don nia ramchung mun sang sanga maitel to waranti chia thu kan soitel thina nimina pheikha chuan an company financial officer uteng ong an kap hlum hialta ani kha engtiang chen nge maitel company hian a tor ti kan hredu mai theya akipa ko yen kan soi thei chia lowanga sipain thu nei nan pongla ka tang khan maitel company hi mi puiten an thlau thlanga la alo mangtok chule an omve thowang chu Justice for Myanmar lamin an zirchian dan chuan February thla atanga April thathum chung le khan US dollar million somni le pali point pakwa an hlo man ni in an soya an service mangtu mi hring makta duai ni an kiam ngal ne soya ni bok na thok tu an ban ngal sup awangin boina chu ma thok tu noi nga chuang nei thin kha July thla kha chuan noi thum chuang lek an nei to ni Maitel hi MEC noi star high kut noya share then khat an oma sipai house intel khom crony anti mai chuan star high a hian share da vele in company share za som ni le pariata tanga som thum le pako inkar vel hi sipai ta ani company share za som li le pakwa hi Vietnam Defense noya Viettel Global Investment ta ani ve thunga chuwangin hetia to waran an suasam tak hi chu sipai te po hian an tuar hle don ani distributed denial of secrets poll ten an siam data te chu Justice for Myanmar lamin an zir chianga chu tatanga an mu chua chu sipai council hian tun hukum som chung vel hian US dollar million zasari vel tal mu thei an lo in base ti hriatani a tuna thilom dana tang hi chuan an mu thei mayarin omri talovani hi AAPP lamin an chin chia dan chuan sipain thu nei nan pongla ka tanga nimin November nili thleng khan sipai kut tur thi civil mi sang khat le zani le somli le pakhat an om to a ataka chuan hei a hian an tam viau thei bok ni in an soi sipai council in an man tak US khwale tuimi news agent Denny Fenster po a chua thuaya beisei om te nen sipai lam chuan case dang an or bel tir le tamaya US foreign minister ngai dana pel ta viau mai Denny Fenster ukil lamin thuan thelu chu judge te chuan an lo pom sak du talova a case om sa ba ka Myanmaram chunga lu dan hrim hi dana zom lo ti in case dang an or bel tir le ni ama telin mitam takan man hi chu Myanmaram chunga human rights in om zia anei thelo zia fia takina langani ti in US Foreign Department thu soitu net price apo aphun tamai
UN ambassador Hlui Purichatsona Myanmar rama azin lai taka hetia an rammi case thar anan or tir le kher hi enge moti du chan te an nei niangem Purichatsona hian deni fence tara zalen thainan ma alak ngen ringhlom khania chutia ma alak tak tak ma in achua lo ngei thainan case an puntir ani arin om berani ole voina Myanmar ram chung mun rang ranga chanchin langsar zual kanan ti chua thei chu khati zong kha ania clear tu te na top thlengamin lo clear sak le wangin in za chunga kan lo me